Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwe-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. SikuTrend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethele-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi laphaya endaweni-ke yaseKariega e-Eastern Cape. Kubekwa ukuthi-ke kunengozi enyandisa igazi ngendlela isimanga esithe yenzeka kuyona-ke leya ndawo. Kubekwa ukuthi-ke kunetekisi yokuhlanganisa-ke nebhasi okushayisene, then kwadlula-ke abantu-ke abawu-7 emhlabeni, bayisikhombisa abantu-ke abadlule kuyona-ke le ngozi. Esithi-ke nje abalale ngokuthula, kanjalo-ke nama-families wabo esithi-ke aduduzeke kusona-ke lesikhathi sobunzima. Like ividiyo, subscribe kwe-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. SikuTrend TV izohlezi ikhona inilethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.